Enshongezi zidahirwa mu Chief Magistrate aha kote nkuru ya Ntungamo. Aha nyuma y'Omugurusi ruguza kutabariza abatabani ngo bakamuteneshereza bamubinga omunju no mwitakariye abantu aba bakakwatwa polisi batwara mu kihome. Chief Magistrate Muhimbise Gordon niwe akurira kuri rubanjoru obwo bari kushomerwa emishango bakozire. Kamujemereye wateneshereza Ruguza nagira ngo abatabana bamunyigirize harimo Gaston bashobora Bernard Mwesiga hamwe na Richard Kabonero. Akampayira kunyita umucyara wanje ahirize kufa bakora uburagwa bw'Icyangara babihangunye nabo bakabaraga. Aha nyuma yo kushomerwa emishango ababehorizeho kurabira mbahorereza babo tindimwe basedi hamwe na Rajabu obwo barukwehakana omushango go kuteneseriza ishebo. Any further threat against him is completely out of the question. Why they are attending trial? Or any form of trespass, whatever it is. Abahorereza bashabira ubwema bw'abantu aba konkomora muzitayikirizine nabo nuko kongezaho enshara mu yorubanjoru okutarenga 2012 byo ku 12 2023. Omugurusi ogu najangwa akahwereho mukuru w'ihanga President Yoweri Museveni okugarurwa omunju ye aho abira binjure kumara emyaka 4. Inyongera nsima President Yoweri Kaguta Museveni abo kunyamba akangaruramo akaganje akampereza na security yo kungaruramo na hata abasirikare bari wanje. Gashoka Weza Wilfred.